President stage kan umpi hitung noi awon ka Ttaadc solang Bai maya faru hamjama maya faru jono Anthar Buthar program o phai nani bagai kobok mani bagai tini black khatumka o wati jora o phanu nokha hamya o phanu asuk kubang lukurok chini o Anthar Buthar festival o phai manjak phaimani bagai tei special hambai maro committee rokno MYA tei molsum rai porishod ni joto adong songno chini kristi sanskriti chini traditional chini culture no rokha khainani bagai je borok bosor bosor o Anthar Buthar festival palailai phaimani bagai ang asa khayu phainai chalo tei bu kaham khe chung program khailai manai chini edicini hoite bu chung tei bu kaham khe borono chuba churonai phainai chalogo chung sakha lainai chini ADC hafang chini bubagrani netrite chung chini joto community ni joto Dophani culture sanskriti tei thansa no boskango tuiwi chini odhikar ni bagai chung yapri sewi tongo tini chung saimano 70-75 bosor rongwei chung chini culture chini sanskriti no pawei thangkha Sungchini o itihas sini lai bumano kaham ki sikha hengke si sung o itihas no sikha nawi jeng buskango ya prisewi manai tini sungchini lai bumano pawei thangkha hengke sung buskango bu agok maya sung srungwi bu maya tini Anthar Buthar je meaning nirok anisai sekang sanai rok ni khoktei khnabai kha busuk sini Dophao chini community wo agi ni simi siri city ni simi chini asuk tong thok sa thok khlaiwi nene mai katal mama ni jorawo sung oma hai festival khai phelai mani si jo to ni sei kotor sungba 5 bosor ni bagoi si chongjawo kintu Dopha bosong ni bagoi ni tongnai jodi chung thansa ekota khlaiwi tongkhaingke Tabo buchini bisingo chokranto cholei tongo ani chai sikang kok sanai rok sai thangkha molchom bai Jamatia bai nini Deborma Jamatia bai Tripura tabok bu rajnaitik ni khomtanara ni bagai chuno walai romani porikolpana cholei tongo sunukha koek din age bu onek phano nung rokha khainai ni bagai sung sakthana ni nangnai tini chung thansa ma tongnai ekota ma tongnai chini raja maharaja ni amolo jebabe chung thansa khlaiwi chini laibuma kifili chung naidi Bharat Borsho British rok sason khaiphaika boni chai sikang Mughal rok sason khaika boni chai sikang kabangma raja rok Bharat Borsho no sason khaika phiaba chini Tripura wo ekoi bongshoni raja bai chung charok jagoi phaiu sason khaijagoi phaiu kebo chini Tripura ni phaisi nahoroi agok phaira gya tumani bagai chung thansang mani bagai chung chini somas no rokha khaine ni bagai joto ekotang mani bagai ini chung chini lalia chini culture no mu pok thangha chini sanskriti no mu pok thangha chini lai buma no mu pok thangha event chini oma hai asuk festival kaha Anthar Buthar festival no bu chung pawei ma thangha tini chung nobu chini society ni je culture tongmani tradition tongmani no bu important do yang mani bu tani important onai ba sung barbar nu masabu nini laks Durga puja nini tam osanete onai no puja rogo sung nobu borok busu ho hom do dom ke boroni no important do phia ba sung chini no hke sung important do ya sung important do nai nang nai chini ok culture no omo kaisa dharma ya omo culture si phainai chalo sungchini jubok rok ni bagai mawan chonai tebe kahan khlaiwi tini chini society ni je samung tang tongmani sibani bagai tangba phainai generation chini chirai rok lekha korung tung boroni economic development tung
सामाजिक व्यवस्था तैबो गाहाम ओङै फायथों फेयाबा जों नौबो जोंनि चिरायरक ड्राग बाइक गोदालै थांबानो जों नौबो ताबाव बनबो जोंनि ससाइटिनि ओङै मावान सलायनाय जेकुनु सरकार फायनाय जेकुनु दल फायनाय जोंनि ससाइटिनि हामख्रायनि बागै जों मावान संनाय दिनै डेभलपमेन्ट ओङै पाइपेसि रमखा सारा त्रिपुरा डेभलप ओङै थांखा जोंनि हस्पिटाल गाहाम ओंखा लामा ओंखा नोंनि इकोनॉमिक डेभलप ओंखा फेयाबा निने आने बोसासि हामिया हंके जों तमा खायनाय जोंनि ससाइटि से हायाखै तमा खायनाय हानि बाङै फार्स्ट जोंनि ससाइटिनि चिरायरनो जोंनि जुबकरनो लामा गाहामनि बिसिंतुइ या परिचेरनानि बागै जोंनि ससाइटि अरा पदक्षेप मानानाय दिनै जों ससाइटिनि जे संस्था दंनाय रक जोंनि मलसमराय परिचय MYA बरक दंनाय रक जुदि क्राक खालायै या परिचेवै जों आगखा हंके जोंनि बोसारकबो नोंनि ड्राग्स आथानि राव गोदालै मांग्लाक ओंनाय अमाहाय ओंनाय हानि बाङै आं सानानि मोसौबो जों अमाहाय ससाइटि व हामिया बेमार हामानिनो जों माकासोनाय दिनै जों तैबो नौबो जे जागा जों थानसा खालायनायनि बागै दिनै एडिसि हाफांनि हयते जोंनि ससाइटिनि मोङै खमलंग जतनो 10 घन्टा खालाय जागारनायनि बागै परिकल्पना खाय दं जोंनि मलसम हदा अंथों कलय हदा अंथों बेबाल बसंनो नों कार्या इभेन जे ताबक लिसक रि तंनाय र बरनो बोसों रनाय तानिके जों थानसा नायबो जतनो आ जागा थाङै ससाइटिनि बागै निजेनि दफानि बागै सामं गाहाम तांनानि हिंके कायसा बरनि बागै सन्मान नाङो जों सन्मानबो रखा रां बरको गया जों बरनो 5,000 खालायै अनारबो खायखा दिनै जे समाजनो जों सन्मान होनानै जें दंफ्र जोंनि बिसिङाव गोबांमा चक्रान्त खायजागै मानो जोंनि मलसम दफानो जोंनि एडिसि हाफां तैबो बोसगां फायनाय सालनि सामं गाहाम तांमानाय जार हाय होनो जोंनि मलसमनि स्पेशली MY नि सेक्रेटारि रक बाय बरनि सालायमानि बरनि सानमानि बिसिंतुइ जोंबो एग्रि मा खायखा ओइ गुबैनो जोंनि दफानो जों तिसानानि हिंखे अमाहाय नांगो हाय होनो जों ताबो कम्युनिटी हल रनानि बागैबो जों सिद्धांत नाखा अलमोस्ट सेंसनिं जाक कयेक दिननि बिसिङाव जोंनि बबाग्रा फायखा हिंखे जों फाउन्डेसन उस्तुम खालायनाय सामंबो चेंजागै थांनाय फायनाय साल जों तैबो जोंनि रां गोरै फान एभेलेबल गोरै तो फानो जों जोंनि दफानि बागै सामं तांनाय होनै गसेमानि बागै जे नांमानि जागाव प्रायोरिटी बेसिस जों खायै बोसगां आगक थानायनि बागै या प्रिसेइटम निराव बरनि चुबाचु नाङो दिनै जों जेबाबे जोंनि एडिसि हाफां सामं तां दङो जोंनि आंकेल जोंनि अक्रा काका कलय निराय साय थांखा जों वानसौइ माया जे थंपै एकाडेमि हाइरगो आसो गोबां स्टुडेन्ट बेनिफिट रयमानाय होनै फेयाबा जों 1700 जनानो बेनिफिट रखा फायनाय साल जों तैबो स्कुल गाहाम फायनायनि बागै वानसौनाय फेयाबा जों जतनि सहयोगिता नांगौ जत कम्युनिटीनि सहयोगिता सारा जों बोसगाङो आगै माया हानि बाङै ओ टाइम हिंखे आं वानसौबो जत दफानि बागै स्पेशली जत तिप्रासा दफानि बागै जतनि फेबार जोंनि एडिसि हाफां हरै आं वानसौबो दिनै जों प्रमोट खायनायनि नांगौ जोंनि ससाइटिनि जे कालचार ट्रेडिशन जोंनि आगिनि लाइबुमानो रिभाइभ खायनायनि हिंखे जों जत याग्रं लायै बोसगां आगौलायनि नांगौ आं तैको गोबां सालिया वातै फायनाय होनो जों वेदार रिपोर्ट आव नौै दङो जतनो गाहाम गोरोंखे थांबाय जादि आसोक सावैनो जतनो हामबाय खुलुमबाय ख्या आसोक नों